Kok sekene karo sokon. Ngadu iku. Pepiar sekali kakinya. Enggak pada nyanyi. Baca. Teku. Pak aja mun bungkana gini teku buana bu. Semangka mau pentong sekali. Semangka. Kondur. Labu. Temun. Aja bungkana ngak dia kapir pak. Keng buana kampak ita yabi. Semangka. Anda suruh mulai kada nih bininya kan. Mulai kada kelah mulai kena. Kabina tanda jong ojo dia. Maka ada tikal nih kalau makai agak torot dong apa tikal. Sepenting nomor situng jauh ke atas. Kenapa? Kulit teman sekalian ke atas nggak nikah ini pakai kibai petanda mina kanan. Bertung nomor 2 jaga aki sandal tak kau ikibah. Mungkin lebih boleh latong pendongan dia tina. Ijak lebih jenak karena aku litina. Ikan. Serepot pun pah lain agak aja pah nang dia itu. Mungkin lagi lemah gajah aja lo apa tikan. Kenapa? Makle terbiasa entar ke pengajian hadirin. Makle terbiasa entar ke pengajian. Sepenting tak ganggu kasih mulang nih. Mun tak ganggu kesampian. Mungkin nak gajah kantor ding ke lo apa tina. Cak ada benih baca nang ngaji dia. Ya roja aku lupuk jangan oleh aku lupuk dia. Harus suruh mulai kader ini. Penitia nyari kisah dari kelang mulai kadanya. Nah, lah mulai kada kelang. Mulai. Ngaketek. Apa? Aketek boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hanya on ke Allah. Mentar kau leban ajunan. Bagus ni ke terus lagi Nabi nak foto ni. Amin. Selebur ke pengajian mentar benia ke romangken. Kanak foto ni mentar lebur ngaji kampi. Amin. Mun la kau leban ajunan dalam keadaan bagus ni kapa. Kau leban ajunan abad di Allah. Mun la beda tanda saya ni ke insyaallah dan jalan kau leban ajunan bakal selamat. Amin. Pon saya ulangi. Kenapa Nabi Muhammad itu cuma ada maulidnya? Pon, ya boleh. Mak le beda online ada buk makai sambil kerja. Ada 2 jawaban. Sepertama, anak pemik sebada cuma maulid dah. Mik tada haula kanjing Nabi. Mik tada wafatah. Sepertama, kanjing Nabi ni kesebada cuma maulid dah. Tada haula. Karena kanjing Nabi ni kaben saja para nabi dan rasul. Tidak bisa dikategorikan orang yang wafat. Sepertama. Senomor 2, anapa mik kanjing Nabi ni kesebada cuma kelahiran. Mik wafat tada. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adabu li'anna maulidahu min a'zamin ni'am kengai orang kompira bara lahir kanjing Nabi ni kan nikmat sepaling raja mi kocak nikmat sepaling raja kau leben ajunan beda gara-gara beda na kuste kanjeng na bahkan reng bini sampian yang kak tercedok sampian teti orang mulja gara-gara yang kak bi kuste kanjeng na mangkana lianna maulidahu min a'zamin ni'am lahir kuste kanjing Nabi kak dintoh termasuk nikmat sepaling ra wa wafatahu min a'zamil masaib ben wafata kuste kanjing Nabi musibah sepaling raja wa haddatis syariah ala izharin ni'am wasyukut alal masoib sementara bi syariat mun oleh nikmat ero papadeng mun oleh musibah ero cek sakasa lahir kanjing Nabi ni kan nikmat tore papadeng wafat kanjing Nabi ni ka musibah tore cek le kabele wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis mun andi nikmat papadeng mun andi nikmat le kabele mun andi nikmat tore papadeng napa kak olar kak olar
Tuli mati kak tegok masuk karung sarung. Olar. Hari mati olar. You. Nah, ke sangker bini. Ingat napa kak? Ke sangker bini ego. Bon kami bini neki juga cuma ki olar jo pada ego. Bodo olar kabur sabe, bodo olar kabur sarong ego. Olar kabur sarong ji sebahaya. Olar bu. Bon. Karena lahir kanjeng Nabi ini kenikmat sebagai raja tore papat deng bedagi acara nggak makin gelo. Ihtifal neka dirayakan, dipestakan, tapi pesta sesuai kelebihan syariat. Ya saya zikir, ya saya solawat, bener. Ya saya pembacaan berjanji, diceritakan Nabi Muhammad bersolawat. Muhammadun basyarun, walaysa kal basyari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Asareng ya rabba bil mus baligh wa ufir lana ya wasi'al. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad manusia biasa. Walaisa kal basyari, keng tak pada ben biasa na manusia. Bal huwa yaqutatun, Nabi Muhammad ni kabeto yakut. Wan nasu kal hajari, manusia beto biasa. Jak saking manusia pada akiban betoh, maki kanjing Nabi pada betoh, keng lain betoh. Nabi Muhammad betoh permata, betoh yakut, ni kenik ngak ni ka argana situngken 5 juta. Orang rubaru ni ka betoh beliker. Montak 5 trek tak paju. 1 trek kening petok second. Pada betoh na keng lain nilai. Genteng kanjing Nabi, ada orang segenteng pada ben genteng Gusti kanjing Nabi. Mangkana wajmalu minka ya Rasulullah, lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama. Ya, man karo ngelak konco ngedok kakinya. Ada orang seganteng lebih ganteng ben Nabi Muhammad. Nabi Yusuf. Lo Nabi Yusuf ni kapakun gantengan kuste kanjing Nabi. Keng Nabi Yusuf ni kana kerjatin sampai paraben saya ngetalak Nabi Yusuf. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Abu Arya beni orang malaikat. Nabi Yusuf nak kerjati, Nabi Muhammad ni ka paling genteng. Keng Nabi Muhammad tak nak kerjati, lok toman kala ka. Apolong benreng cuba Nabi Muhammad gentengan sakoni, secuba tak todus apolong bi kanjing Nabi ni. Apolong benoreng koning, koningan kanjing Nabi didi. Apolong benoreng pote, potian kanjing Nabi didi. Apolong benoreng berse, bersihan kanjing Nabi didi. Apolong benoreng genteng, gentengan kanjing Nabi didi. Apolong benoreng guan tengah luar biasa, gentengan kanjing Nabi jadi pokong percis Khalil Yasin ya. Tetap perjajem bian. Gula nih kebuk, mun apolong benereng pandaan gula jadi. Wahahaha. Apolong benereng celengan gula jadi. Apolong benereng juba nyempit.